Afoyo family pa the late Lieutenant General Basilio Lara. Afoyo la dit RDC mela mo wun to George Motikany. Ana foyo wa ajulo bubere di kalbaraka. Anya Dodge Bosco Lar atie la coupe ko la dindo leur mobilisation in northern Uganda kai. Family pa the late Lieutenant General Basilio Lara with him approaching and so ana way ni keningo way ni yumo wa ko bala dilobo where wa chui nyu nyo ngo momer wa ni after kilo liel contact no berupe la dilobo mago baraka wa yira mo pera mi yo wa ko chere yo cha ko charo jonen no gidi wa ene kano ti Uganda but gilo gi chim ci ko ana tengo da migigi which are presenting issues with bola dilobo matero ingedong joma wa ki mego gi mi wen beru wa do ngudu en urata la dilobo ma mu karte so la dilobo do promising jemi maduong metim gi family an me yupo art from wile mutaka ki mego at least lu term po lar gi kargi tiji igamente will art kampala ki mego ba following jimpa the late kamatiye which was both prime minister directing prime minister me following kadong ne dan lo gien pegen ci kamere mi compensating me tiekin jim mala dilobo u promising family ki dong gien lego ni lega bu bertie mer gin mer yu po lega mi di po ci la dile wa yera mo pe eno way no mo fu lega fu po yo ni mer ko yu bot gang bat neno do dok choko ot dong po bo yupe ot dong bi yubela chien after lega madomi instruction bon mo ñu bino yup ot gang ene ma dwa foj bola dilobo mata da lego big family bu ben ma chuñi tek ana tie mi lu ko jime ni abi ko ngi me neno ni jime ni wen o botgi na mario an mera foiled family mi kato genya ko ngi me nene yupe no wor mo be ci won ko so ana tie ready me ko ñu family me ko ni neti mo bola dilobo kuja ki jo mo kene office ma down ba kilu dir moy me nene ni anda par be bu bertie ni arme ni po pa won wa Basilio Lara imadupe donc kilok man ma ma lo ni alega actually wen me ripuching in anda par beach watiga go budget at least wo meta district achele twal dano mo we dano wen chet la mo uji ripe jo la mo meni po pa utera wa mu beru won wa ma ko no ruin chile gamene bene uye ni kiduk kum le legan so district ma actually when wabi nano ko kati ki yo me nani at least they should be represented ila mo kidong malego all LC5 all RDCs ma actually MPs ludiro dini ludiro kara cultural leaders me joining one in near me lega ni po pila tengi o migigi in la par beach mo bere i la mo padibe ma amin ma do pe i pat la mo so lego ni gen bere u yupe ma tie ka yupo kit mi luongo gi kit mi neno transport gi wer gu yen gu leg lega ka chien
tu migi tu wonge ka do na yo be kin mit wa xogi wati program men me yupone pala dillo fu wati ka koro feedback ki bore apoyo ken mana ne wacho nya kere kuma ke William nya ara disemela mo amer kwanyo karman me fono family pa the late Bajillo metamone mero ki yup lega pigni po pire an machalo la tela mila mo mi ka wang la mo kany wo bichung ki family ni meneno ne yup me lega ne wor mabe pe me achel Bajillo me ber la ten la mo me ario contribution meno timo yu pe Uganda weho wan machalo tela mila mo pe wabi weko family ta wabi chung kwetge mer fono be director to twal mi kato waho me konyo yo penene kibene me konyo family yo mo ke kan ben mi nyuto yo mabe pe anne twin maleng ma gamente me anara emti kwere eno menana lo teno waro teno Uganda ante magorin waho wengu dugu chen kibene me mieno ke kony kidma mete kidma beno winyo family mo ne karma ke gamo kome ke katu me dugu chen amena biro chunge matek wabi chung kwet kibene matek anapoyo la meta duak foj boro to ba pinero matin ameta for coordinator the office paladin lobo kachiel ki RDC Melamo district ki wonwa madong kubero dong maka babawa kidongun lo cholo kang'eya kimomera madong enti achogo mero duoko foj boro to ba to twal pinero matin pimwa pa mo wabero katamone machalo wan tieno kai winyo kit ma babawa tero kede madong eno dong pi wonwa ma eno nywalo wa ngo ma eno bero katimone ilo Uganda kilo ma papat machalo wan tieno eno no mar watutwan doko no kero pilo tieno pire tek omiyo wego machalo wan tieno wi wape bi wil pi en kumberi chan mo wano tieni wanoni ikar makaman kapela chujo no kwanyo kwone no miro eno bet ked wachok yupalo ba wan pi wang'iyo wan walego gamete me Uganda foj madit tutwal adwoko bod la dit logo me ye me kelo kom en logo Uganda chiki yogo gang wadwoko foj bod en kibena machalo wan lutieno ma kamego pien megi wadong goro tie i wheelchair ma enti Kampala mwaga mokaro en rwati kila dilogo jim ma pol mala dilogo ochike pira ni mero gitim ot magang mero ki yubi mego mero ki gwok en ki yub ire ot ki wile ot Kampala kiki nen kip me gwok en chilega wama dit tutwal chiro bot la dilogo mi jemi duju wan enoni walego ni machalo la dit ma megwa coordinator ote duan wa machalo wan family machalo wan lutieno bot la dilogo me fono en ki me mete ki jemi mono fort pegitimo kidong walego en la dilogo ni pini po piliel pa babawa wano lego en kit ma mego benu lego ni obino bet kid wakachien ikar melie kidong walego eno kony yup melie enoni ape kilok mapol amita 4 director tutwal pien pikar malach ngat malwo nying babawa pe omiyo we wan machalo lutieno wakati waho ni babawa beno tiyo matek mero wi Uganda po wili kom gin ma eno timo amita 4
director okwongo chwalo an bod la dilobo ka imwaga mokaro ochwalo mego ki omera kila mera achiel tiwako mago rwate cham nyota duok fo tutwal walego en la dilobo obet chok kedwa po botwa mabo afoyo yudhiro matin nyima kany director kila loj mabotwa ila mo manda luonda kuwarem bebedo kedwa nyana matin kiwun lo choch mwaka ini ni nong mwaka piara dek abich ma wan wa kuona ruony kede dwe mar ariyo noro mwaka pa ma wan odwoko kume gang chi wan machalo family watamo ni wakwe kuone tich ma en oti matek i lobo man oti tich mapol kata wuon winjo dong kiwach kede i lobo mkane bene chi ada wana luongo dano me bino ka chung kedwa e yob man ma wana be yobane mari pe an loko ma mapol bene peke la mayra otero pole ko wen wadwoko poch ken kidong walego director medong chalo en bibedo ngat madit medor wan yob man okony kowa wek yob man wot maber wadwoko poch bene bod la dit lobo mo weko tin wan okelo wan wagang kika men kowa na biro ruony ye yan bene chung kedwa okony wan ijemi en ma wan owajoni wen loko bet chok kedwa wan ofowe en redra ijemi wen ma en otimo ni o watin ka koni en bene bibedo kedwa walego ni opin wakwa kwero kuo pala reme laka chiel ken ma ken go tiyo laka chiel bene wayam ki Tanzania ni chi an loko mo mapol peke ana foyo hun tutwal mibir kedwa tin